کدام زنی چشمشا پوشید مرد، منشا بستن. مردکشا پرسیدن که ای همین زنکی که با ای چند سال زندگی داشتی راضی؟ بگه راضیم. الله گفت درهای جنت گشاده شد. اگر به شرط بگه راضی نیستم وای به حالت. دویم چیزی که از بهترین زنها خواند، امرت کرد میگه سپارش داد اجرا کن. 3 هرگاهی که مردک جای سفر کرد یا ببین یک لحظه مقصد به یگان کار مشغول شید، هم در نفست احتیاط کن، هم در مال مردک. حمد به حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما به شما داروهای طبیعی از الاختیار شده را از داروخانه شفافرما را توصیه میکنیم. مثلا برای بزبلش شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرای ژنسکی здоровья، روانهای تازه سیاه دانه، قیس از نیندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه شدن، پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمای رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. مردک مال مردک دم خیانت نکن، ناموس مردک دم خیانت نکن. پیامبر گفت همین 3 چیز کدام زن جمع میکنه در خودش وای بهترین زنه. خواهر عزیز، همین 3 چیز جمع کن، به نام خدای مهربان قسم همون مردک را بالای دست میگردانه و انشاءالله زندگی های ما خوب میشود. ولی امروز منم تشویش دارم. منم همین مردمی که طلاق میکنن، همین مردمی که زندگی های تلخ دارین، همین درد من خودم در احساس میکنم. زیرا که منم یک نفری واعظم، منم یک آدمی داعیم، منم یک آدمی هستم که به نصیحت من بسیاریاش زنگ میزنن که ما احتیاج داریم. وقتی احتیاج داشته باشن ما را هم یک نفری اگر نزدیک خودشون که بشمارن، منم در همون غمهای شما و در شادی های شما شریکم. برای این است که من برادرای عزیز بینین ساعت ها میام و وقت ها میام، حلقم قاق میشود و من برای شما گفته گذاشته هستم تا برای که زندگیت خوب شود. ولی بین زندگیت خوب شود به من چی؟ با من این قدری که من از دلالتم ثواب میگیرم و ایلو همون راحتی زندگی را تو میبینی، معیشت همون زندگی تا تو میبینی. برای این خواهر عزیز سخنهای مرا فقط به خاطر خدا قبول کن، انشاءالله تو عزت دنیا و آخرت میابی. آیا تومار گرفتن در اسلام درست است یا نه؟ سوال دیگر، تومار گرفتن درست است یا نه؟ در مردم ما بسیار رواجه. الله مهربان رحمت کند، عبدالواحد سیدزاده در دست ما یک کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود. این عبدالواحد سیدزاده خودش هم حضرت صوفی ای نقشبندی ای، ولی همون کتابش دام چندین تا مولوی ها تقریز نویسندگی‌اند. یعنی بسیار کتابش کتاب اعتبار ای و بعضی شرط ها گذاشته است. گفته است در عموم تومار مقصد جایز است، زیرا در این آثار صحابه ای. حضرت عبدالله ابن عمر روایت میارد که بچه‌هایی که به عقل بودن اونها را از همون دعاهای معصوره، از دعاهایی که معصوره بودن میآموخت. چون میگو که همین دعاها را بخوانین و در خطاتون مقصد شوف کنید. یعنی کسی اگر دعاهای معصوره، آیت‌های قرآن مثل نمی آیت الکرسی، سوره اخلاص میخونیم، شوف میکنیم، در تنامون میمالیم، بین یعنی آدمای با سین و با عقلش همچنان تعلیم میکرد. ولی کودکای خرد چه میگه همون دعاها را می نویسانده در گردنشون آویزان میکرد. از همینجا مقصد درست بودنی یعنی توما را اجازت دادن، درست گفتن، ولی با بعضی شرط ها ماندن. گفتن یکم این که در همون داخلی همون کاغذ توماری که میگیری باید که
аз ҳамун дуоҳои маъсура ё ояти қуръон нависонда шавад. ду бо забони арабӣ бошад. сеюм касе ки менависад ҳамун нафъу фоидае ки ҳамун одам мебинад вая аз худаш набинад. яъне бисёр ақидаи солиму саҳеҳ дошта бошад. агар ҳамин шартҳо иҷро шавад майлаш. лекин ин хел туморҳое ки ана дил як каса гарм мекунанд, дил як каса хунук мекунанд, и тумори ма то 50 километра таъсир дорад, то 100 километра таъсир дорад, баъд ба қади одам тумор менависанд, инҳоша ҷоиз намедонанд. вале ҳамин тариқҳое ки ман барои шумо гуфтам, инҳош иншоаллоҳ иҷозат аст. челе ки аз осори саҳоба ҳамин ҷаноби абдулвоҳиди саидзодаам дар китобаш бисёр китоби зебоай. ман тавсия метавонам бародарое ки агар ба забони форсиай, агарчи номаш арабиам ки бошад, лекин дохилаш бо форсиай, бисёр зебо китобай. аз ин хонен шумо аз ҳақиқати албатта тамоми масоил огаҳӣ пайдо мекунед. суоли дигаре ки омад: бобоҷон, сурма кашидани мард аз рӯи суннат гуноҳ аст, чунки падару модарам намемонанд? яъне баъзе ҳадисҳо дар паямбар мон яке ҳина кардана, яке сурмара, яке мисвока, ин никора, инҳо мақсад аз суннатҳои паямбар монанд. сурма кардан барои мардам дурустай, барои занам дурустай. ва ҳатто дар тиби набавиам, яъне сурма барои чашм бисёр давоҳай. ин челе ки мо мерем ҳар намудои обҳоеро ки аз аптека мехарем, чашмомонда мечаконем, мазҳо ҳастанд мемолем. ҳамин сурма, бародарои азиз ва гиромӣ, бисёр нафъи зиёд дорад, бисёр фоидаи зиёд дорад, чӣ дар хунукӣ. баъд аз ҳама беҳтараш ҳамин ки ҳатто барои чашма парда гирифта намемонад ва ҳамчунон яъне чӣ қадар чашма рӯшан мекунад. барои ҳамин иҷозате ки мардҳову занҳо ҳам ки бошанд, мақсад аз сурма истифода кунанд, ҳеҷ чӣ боки надорад. дурустай. саволи дигар: дар муҳоҷират дар вақти намози хуфтан ба хотири кор намегузоранд намоз хонем. мо метавонем росто бо ишора намозро хонем? ако ҳаракат кунем дар куҷое ки набошад, шумо як шарт монем, ҳар кореро ки мекунем ҳамун хуҷаинотон нагӯем ки моҳо мақсад ба худмонаку ана соати бандагӣ дорем, соати ибодат дорем. аз худо умедай, аз худо умед аст ки ҳар ки бошад набошад, ҳамин дар рости бандагӣ, дар рости ибодат ягон мухолифат намекунад. барои ҳамин аввалан шумо ҳаракат кунед ки намозотона дар вақташ хонед, ҳеҷ гоҳ кор монеи намоз нашавад. вале агар бисёр як коре ҳаст ки агар аз ҳамун соати намоз омаду то агар аз ҳамунҷа як лаҳза агар мақсад бероҳа шай, шояд ки кори завод ҳама мақсад вайрон шавад. ё шояд ки мисол ҷойҳое ҳаст ки ҳатто мегӯяд ман аз ҳамунҷа ҷунбида наметавонам. вале бисёри бародарое ҳаст ки мақсад аз баъзе ҳолатҳои гап мезананд ки яъне дар як ҷои ман бояд бистум 2 соат ё 3 соат, аз ҳамин ҷо ҳатто як қадам рафта наметавонам. ин ҳолатҳо да мешавад ки шумо ҳамон ҳолати росто даҳам ки намозтона хонед. дурустай. суоли дигаре ки омадааст: мо дар муҳоҷират дар сохтмон кор мекунем, оё аз ин пули маошамон закот диҳем ва ба киҳо бояд закот диҳем? хоҳишмандем ки пурратар фармонед. албатта фарқ надорад, ҳар касе ки дар куҷое кор мекунад $2000 пасандоз дошта бошад, аз ҳамин $50, яъне 2.5% мо бояд закот диҳем. закот ҳамеша шумо метонем падару модартона дода наметонем ва зан ва фарзандотона дода наметонем. дигар ҳар касеро ки хоҳаратай, бародартай, мисол дигар домодутай, ҳар ки бошад, ҳамсоятай, камбағал бошад, фақир бошад, закотҳоро тиен иншоалло дуруст.
охирон суоле ки дар пеши ман аст, мегӯяд ки бар сари мазори падар ё модар духтараш равад, мурда ба сари ангушташ мехезад ва маит агар духтар дошта бошад, писар не, дар ин ҳол чӣ мешавад? яъне ако баъзе гӯем аз рӯи нофаҳмиҳомон, аз рӯи нодониҳомон ин гапҳо буд ки агар духтар ба сари қабри падар ё модар равад, онҳо ба сари ангушт. ака ман ҳайрон ки ба сари ангушт гуфта, вай дар ҳаёт имкон надорад ки одам дар сари ангушташ беста. дар ӯ ҳолат ӯ чӣ хел дар сари ангушт места? иққад тавоноӣ қуввата дар ҳамин ҳоли ҳаёташ надошт, дар уҷ аз куҷо пайдо мекунад? ин як бора ки шумо ҳамин гапа худаш дар ҳамин хуб андеша кунем. ё мегӯянд ки агар ба шарте ки ана дар байни аср шом агар об бихӯрӣ, падару модарта ё фарзандта дар ӯ дунё намемонанд ки об бихӯрад. бародаро, хоҳарои азиз, агар яке ғалабаи об шавад, ман ҳамқа ташна, и байни асру шом қариб 1-2 соатай мара ташнагӣ ғалаба кардагиай. дар ин ҳолат ман бояд чӣ кор кунам? ино ҳама як сафсатаанд, ҳама ин як гапҳои беасосанд. барои ин байни асру шомам хӯрданам дуруст. хоб сари манзили падару модар хо барои зан боша, хо барои мард боша, риоя кунанд, ҳичи боки надора рафтан. фақат аку мо ҳамеша тавсия метиҳем ки аку хоҳаро модаро ки азбаски бисёр ҳам дар илм камтаранд, ҳам гирьяву тараҳҳумшон зиёдтарай, мераванд дар ҳамон қабристон ба ҳар мақсад беҳудагӯӣ ки даст мезананд. барои ҳамин мегӯем ки дар хона бошану дуо кунанд беҳтарай. мераванд мақсад болои қабр дод мегӯянд, гирди қабр тавоф мекунанд, қабра оғӯш мегиранд, шояд ягон мушт хоки ҳамро бихӯранд. аз ҳамин лиҳоз бисёри донишмандон занҳоро манъ карданд ки сари гӯри падару модар нараванд. ба ҳамин хотир барои ҳамин ҳеҷ боке надорад. на сари ангушт мехезанд, на сари даст мехезанд, балки аз рафтани мо онҳо роҳат меёбанд, онҳо хушнуд мешаванд. мо вақте назди қабршон мерем, дар ҳаққшон дуо мекунем. аллоҳи меҳрубон хотимаи кори ҳамамона ба хайр кунад. аллоҳи меҳрубон ин лаҳзаҳоеро ки ман бо шумо будум, аз мо шумо қабул кунад. бозам майлу муҳаббатҳомона ба сӯи дини худо зиёд гардонад ва худои меҳрубон тавфиқ диҳад ки он чизеро ки шунидем моҳо амал кунандаш бошем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.